biyag ti tao. Uy, Marlene, asino si kabid video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga nupagay-ayaman na kalaang. Apay ayakas ta ti panagsasaungkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damot ka no anag kasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagit ang ibagbagana. Basta ganad ka, tani. Kasla saan na mapagtalkan day dya Kaloy. Ang mga nulukun na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay ti sigud nga asawam, Kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento ti putot mo kankwana. Awan kwartak nanang. Nagsasarunod ta abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Di siyak ko ma timang suporta. Ngam impanaw naman kami. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan nakdagiti babarkada. Kat, papanamanan ngay Kaloy. Mapan kami ti may sasugalan nanang. Bareng makatsamba akon. Tatang, si Mangpad kamat gaya man. Uwain, Marlene, anak ka. Alayam dati ugot ti kamutay. Ta iso ti sidain tayo. Wan tatang, kan naibos gaya man ti bagas tayo. Maudin day to insaang ko. Kasta ka di anak ka. Alayam nga ron tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wan tatang. Ay, umaw-awag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. May iliwak kami ni ti boses mo. Isong may nawagan ka Marlene. Mabaling ka din nga agsarak tayo itong madamdama. Ah? Sa dino ka di ti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ta dita palengke, itong malpas ti biyahik Marlene. Katunan, agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho ngay na playa, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Malaka na saya at nga rod ano kasta. Wan. Kat, apay di ka pa agawid, Marlene? Kwa. Adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Kasta ya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant Marlene. Ang awan kwartak na ibayad ko iti ka na. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyamanak na rod Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y Kaloy. Iso anangi inamot ti bayad na. Wan Marlene, damong ka diti mga niti kastoy nga panganan? Wan, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene, kasano ngay? Aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y mutlaan nagaram kanya. Apay, di na ka di kayat Marlene? Pagduhaduan na ka di pala. Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y ama-am-am mo anay bag. Isumot lang ti turong na. Amok akayat na. So asan ka madanagan? Taay-ayatin ka la unay-unay. Alakat no kasta. Un ang harod. Sungbata kon ti panagayat mo. Oh, yes! Agyaman ak Marlene. Datang harod na. Un, Kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam ita ijay palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka? Asaan nakapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tajakon kayat ti sakit ti ulaw, Kaloy. Wen nanang.
Kumusta nga iti pagtrabaho, Marlene, anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti boss mi. Kan libre pa iti kanin mi. Alake, nagsaya at ano kasta? Wen tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudoy jatalon. Kasta ka di tatang. Alaan nyo nga ro day nabati ang mais. Tameriendaan yun to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga rod, anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid idi na minsan, Marlene. Wen abi, tawan nga minen nagluganak. Naimbag tada ni Kaloy anak kiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni kadi kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Wen abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja akaloy? Wen abi. Ala, umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello, Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingag sa harap tamanin to nadandama? Kwa, ang mga noado pa'y ngamin ti aramidak dito'y pagtrab-trabaho. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Ito ti kahit ko, Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil ta trabaho, munos siya kanubyom. Kwa, amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyonak, Marlene. Iso nga naskin lang asyak titong palam. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang nga rodan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga, Rod, Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar daytoy, Kaloy? Sa anak a familiar iti daytoy a lugar, Basta sumurot ka kanyak, Marlene. Apay, awan ka ti panagtalak mo kanya ka nobyom? Adamat kit di. Mala, bumaba ka. Aguray ka. Inuman ka di dayta. Wen, Marlene. Birthday nga minti barkada. Makiatindar ta. Pasensya kan, Kaloy. Gampulos asa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene. Apay kasla tumaytayam ti panunot mo. Awan, abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirik na ma. Maul-ulawak. Kasla makabakbak ko anak. Anya, ay, tinasayaat. Mabantalangin ni J Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, abi. Sino nga iti ama ti sikug mo? Ni ka di kaloy? Wan, abi. Ay, sus. Apay nga intulok mo. Jak pagarupan na kastoy ti pagpanag. Kalpasan day ti Arabi apa nagkuyog mi kindi Kaloy. Amo ka din ni kaloy ama sikug ka? Jak pa'y imbag pag-abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamong ti kasasaad mo. Apay, anya ti baga, Marlene. Masikuga, Kaloy. Katsika ti ama to'y inawat. Anya, sigurado ka kadingas siya? Pingi akas na ti sumbat mo. Katsika laang matinobyok akasin sinarak ko. Alalala. Wanan. Katanya nga ron ti pagdanagam no masigog ka. Takdaram ti sikog ko, Kaloy. Duata makisarita kinitatang ko. Dahil talang gaya. Malaway. Umayak en tun bigat iti balayo. Urayan da ki jay.
Rabiin, ngam awan pa'y tinubyo manak ko. Kura man no umay ita. Wan nga rod, tatang. Ngumurayin tayo lahat na. Ang mga numadama pa itibiyahin na. At dala siguro nakataktakan na, tatang. Tao ba? Umayak man! Ha? Handa magpukpuk ka alalaki, anak ko. Ni Kaloy, dayjay, tatang. Napaingay, kasla na bartek, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten, Kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kini, tatang. Awan day ta, bayin-bayin ganyak Marlene. Napaya, dadagis sa'yo ti day ta. Tinapatag imayak. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga Rabio, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot. Iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya. No kasta, masikog ka Marlene. Wan, tatang. Pakawanan da kami ko. No kasta. Anya nga iti plano nga ramidan barap. Saan kayo madanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta nga raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano kasta ti ko nanay. Edi, iso ti matungpal. Iso, ti masuro. Nalangarod. Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalaysa kayon kin ni Marlene nga anak ko. Iti kabitan apanawan baraw. Wan wan. Ariglado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat ko na ti ama na ama sa hapol nga agkasar kamin iti kabitan na panawan. Dayta katikon kunakan kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kadi nga agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo talaga ti papay mo. Kahit kaano nga rod ti plano ya pa nagkasar? Iso nga rod ang mapantay di balay tinubyak. Tapag sasaritahan tayo dayta. No kaano ti kasar? Anya? Kahit isaganaam nga rod dayta. Tas ikamot tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong nyo. Kundi karit ka nga kasarawang maggayam o saram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakal mo tang kasikog mo? Nasaya at latamat, abi. Wen ata manumat ka na bulan. Umandanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? Wen friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. Adda ditang. Ay kat anusam Anyat amom. Ang mga nula nga na laang ti strikto ngam kinapuno na. Nasingpet gayam. Sapay la kumaa, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga rod ang mutatang. Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakit ang tityan ko. Ang anak agsamatan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, ang sakit man ang tatang. Ay, asas. Ang sasaro nagtipan ang sakit na. Alaalaga raw, mapantang nga rin di hospital anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Ngumawan pa'y laang bag. Hello Marlene, kumusta ka friend? Ay, naimbag nga oras yu tata. Ay, kastamat balasang ko. Agyaman na friend na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di tarwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan na sungsungbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya,
Di na kunaan napatpatag dagiti barkada na ngamda kayong agina. Mas daawak mo iti dayja tao. Paliwawang sa mo dayja anak ya asawa anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun di asawam nga madda ka mulatan dito'y balay kalaw. Masadutak na nang. Kan kabailan na dayjay. At daman ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka tikasta pa nagpampanunot mon kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain. Tayong kamat kitaan di putot mo. Ing kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak na nang. Maturugak pa. Nasakit ti ulo. Aping ita ka lang ang kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat Tado nga min tinaramid ko. Iso adyak nakaawid. Sana bale. At tamad ni tata nga kadwam ditoy. Anya? Kano na ko na ni Abi nga inom kar aramidam idinakita na ka? San mat Patpatsam tumat amin ama idanon kan ka. All board na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awam mat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod, Nanang. Saan anagaw awid kat awan ka nun min? Kan saan ko pa'y amawagan? Ay kat, jakamuan o sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, Nanang. Agyaman na. Apay nga ita ka lang ang asumangpat Kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man sumana Kaya't bunsamot ti malipak. Kabailang nga aramidan ti kasta kanya. Kabailang no di ka pala sumardeng nga sumanaw. Maglablabas kang Kaloy! Lito! Kaloy! Kasta de rumbenggeng ka bungangirang asawa. Wanawak man nangan. Makapawan ka matitigalas! Ala, apay taro pa Marlene. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy idirabi Abi. Nabartak ngamin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tangar aramidan ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no kinabil da. Ay na, apay ngamin ani Kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramidak, Abi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngamsahanan na may subli ti amin. Ay natap no ammom. Kabkabilan matlaang ni Kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi. Kat anya ti planom ita. Jak pa'y amo. Nonya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsungbanan daw ka, ha? Apay ngagpukpuk kaw kakalaw. Katrabein! Naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginaktatang. Pero wala yun. Nakaturog dan. Anya ti problema? Apay ngagpukpuk kaw ka. Apay saan mo sungbatan na gitawag ko kan ka, ha? Ada ka din sa balim, ha? Ha? Di mo amo tilaw-lawat ng Kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito Kadi kan ag subsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabayalam no, anak marin. Kabailan mo ti agbiag iti anak ko. Nga uray awan ka. Iso adi kan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin a desisyon mo. Ngay sinamon ta sa awam. Wantat, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko kat dangrannan. Ala, di ka madanagan. Taging gat ka ba ilang? Tumulong para iti kasapulan ti apukap. Agyaman ak tata. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang mat. Hello, Nanang. Hello Marlene, ay na, may
Apay ka dito, Morgue. Natayan ka na ka. Anya, apay, anyat napasamakan ko na nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan ang nabalo ka. Awan ka din plano mamakirelasyon manan? Narigat ti agsaw iti patapos ako nada, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamat ngamin agar-aram kanya. Katkas lang magusto ak ti ugali na. Padak matla abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilatisam ana imbag ti ugali na. Tapno saan ka manan ang mailawan? Narigatan. One friend, ka-eskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet, sigodan ang nagar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manan. Marlene, agkasarta ko man. Sika ano kayat nakon nga ikalay sa Robert. Napanik na kakon ti kinapod nung kanyak. Iso asiki, umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rodan ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayon mga dagiti trabahador. Ay na, ganda ni Malpasan tinagdakkel na balayok ni Marlene. Agyaman ak, Barok, ha? Nakasingsingpet ka una iti anak ko, then iti apo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, baragsakan ak para iti anak ko. Gamin, mapadaasan namot lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na, Barok. Kanayon ko nga ikarkararag na iti Diyos. Asapay ko ma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin ko na. Iso nga agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, Baraw. Talaga siguro matanda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. No adda panubo kapag daldalanam ita, di kag sarimadeng, tumakder ka kat ituloy mo timagna, tamakadanon kan tulat ta iti lugar, aparakan ka. Alaga gayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Kumusta ti biyag, Manong Waldo? Italaang manan ang nagawid kayo dito lugar tayo. Mayalat tama kading ko. Nagaburmagayam ni Kiara nga anak mo. Wan, Manong. 2 taon na ni abroad. Diyak kumapalubusan. Ngamawanan ti maaramida. Takurang ngamin ti masusweldo na kas katulong dito'y lugar tayo. Nang runa kat agad-adal ti 2 akabsat na. O saan da kayo kumapinanawan ti amada? Adda kuma ti katulungam ita. Ay, diakon namnamaan nga agsublipay ti asawak, Manong. Nabayagan apan awan. Sipod pinanawan na kami kadagiti umping. Bareng ni Kiara ti mangyaon kada kayo itirigat. Maasyanak nga rod kan kwa na, Manong. Isupa yun ti aggastos para iti panagadal dagiti kakabsat na. Uray saan namat nga obligasyon. May salaang ti kayat asawon da ita ading ko. Napatag kayo a pamilya na king kwa na. Ada ka din pawit ni Manang Kiarang allowance mi, nanang? Uri siyak nanang, kasapulak mo ti kwarta.
Kaano inalayo mo ti si bubukal nga alawan siyo itinao di apa nagpawit na anak ko. Anyangay ka nagadumot a paggastusan mi. Iteksyo nga minin nanang. Ibagayo tagpawit adagos. Saan mo't akas karina nga agpawit ni manang yo? No awan pa'y ti sweldo na. Dakkel ti sweldo na ija abroad. Saan ka di, nanang? No adaman mabati. Para mo't tan itibakina Sursurwan nyo nga minti agtipid. Tapno saan tayo nga agkaratawat kini manang yo? Narigat ti trabaho na ija abroad, anak ko. No kaya't yung makaadal kami nanang, itidyo ti kwarta ka sa pulan may. Sa nakastaan agado ti bagpagayo tunggal agdawat kami. Ala, to'y tangdan ko laangan anaglabat ti gastusan nyo. Ni, agdamot kayam kwartayo kat. Ala, itadyo adagos na nanang. Adda nakakita kan Maylin nga anak mo, Marisyuneng. Adda ka no kahulhulding hands na. Anya, Kasta matinangag ko pagsasaritaan dagiti ka arroba mi. awan mo't nadakdakamat na kanyak anopyo na mare. Kat amang ano inlimod na kan ka Amumatan dagiti ubing ita. Tidamag ko pa'y kat mapan iti boarding house jay lalaki. Anya, ay nas ka na makasaritak ni Maylin nga anak ko. Alamaray, sayang mati kwarta nga ipaw-paw it ni manang da. No di da iga-dagadal. Day tang arut kat mare. Ay pasensya kan ano na idanon ko kan kaday ta. Kaya't ko lang amin ama-amuamot Awan intensyon ko amang padakas iti anak mo. Panangisakit araramidag. Okay laang Mari Lilia. Dakkel at tulong day ta para kanyak. Jak ida mabantayan akanayon. Taamumot mare. Makumikumak ang makipurpur diya. Asino ti lalaki akaholding hands mo? Nobyom ka de. Ni, asino mo tinakadamagan nyo iti dayta nanang? Saan ka di atibilin mi kan manang yo? Katliklikan nyo pa iti kakastabanag. Saan adakas ti makirelasyon? Ngamlepasan nyo kumapay at ipanagadal yo anak ko. Aday takay manan. Ikanyo at iti importansya ti rigat ti kabsat yo ijebalasiw tao. Tapnawanan ti ado asao, agikata kun agiskwela nanang. Anya, Masikuga kun, isong agikata kun. anya, ay dinak man rabagan iti kasta anak ko. Pudno matibagpagak, agikata kun, tagdan na kami iti nobyo. Agpanunot ka man anaimbag anak ko. Saan analaka ti kasta pampanunutam? Nakapagdesisyon akon. Iso abaybay andak ko man, nanang. Nakapagsarita kayo ka din iti anak mo, Maray. Juan Mare, Kat, anyangay ti kunana. masikukan ni Maylin Mare. Agikatan iti panagadal na. Tagdan na ka nun iti nobyo na. Aniya, Basol ko, Mare. Saan ko nabantayan ti anak ko? may namare. Di mo pa basulan ti bagim. Amok no kasano ti panang bagbagam ija anak mo. Talaga la siguro asaan tayo ang makontrol amin nagaraw dagiti anak tayo, Mare. Tsaka muna niya ti rumbang aramidag, Mare. Ang sakit pa yan ti ulok ngagpampanuno. Basol ko, Mare. Ay na, Mare, pangaasim. Patib karam ti pakinakan mo. Di mo pa basulan ti bagim. Saan mo mo tanagayatan ti kasta na pasamak? Anyangay ka nagilimad-mat nga rugkan ka. Rumar kami iti nobyok, nanang. Imay milangin nala ti gamit ko. Sigurado ka kaditi da ita desisyon mo, anak ko. Nanang. Da kayon ti makamu amang ipalawag ka ni Manang Kiara. Malading itan lakit ni Daychay numaamuan na ti kasta nga inaramid mo, anak ko. Amumot at ikayat na. Kat makagradwar kayo. Tapno saan kay nga agpapaad ang awan din alpas na. Saan siguro akas tatigasat ko, Sige, mapana kon. Itay pa nga gururay ti nobyo ki Jerwar.
Maylin, anak ko. Tulungan ako, Manong Waldo. Anyat napasamak aya. Pimanaon ni Maylin, Manong. Diya mo no anya tirumbang nga aramid. Anya? Apay mo ka pinalubusam apumana? Ipilit na ti kayat na, Manong. Diya ko nalapdaan. Ang bumati ugali ti anak ko. No anya ti kayat na iso ti matungpal. 22 na pay lang yung kastanti naramig na. Sayang, Manong. Mano atawan laangan kat makalpasan iti kolehiyo. Pag nadanda ka nung nga ikinubyo na. Agabang da ka no. Anyan tikasta mapaspasamak. Marigirigat tayo lang arudain. Kasta pa tinapasamak. Diya ka mono kasano nga ibag akinikiara ti amin, Manong. Sigurado amadismaya da ichay. Takas la nabali wala dagiti sakripisyo na. Ibagamlat kan ti pudno ken kuana ading kaw. Rumbang amaamuan na ti kasta na pasamak. Di ka agilimag ken kuana. Anyat orasan, Peter. Awan ka diti planom asumra kaya pagadalan nyo ita. Magikataon nanang. Anya, taapay mo't. Pagsaka kiti 5 subject. Masaduta ko nga gadal. Diyak mo't lang makapasa. Ay unay mo't-en. Apay ngamin adi mo tinarimaan tinagadal. Yalang-alang mun sama ngamin tag-eskwela. Di kan sama ngamin agri-ripaso, anak ko. Masaduta kiti nga agri-ripaso. Nasakit tulok. Amuyo mo't anang ato ti arapaap ni Manang Yukiara para kada kayo. Iso ang nagdesisyon ang nag-abroad. Tapno matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagrigat nga rod nanang. Kankas jay lang arudan ti inaramid ni Manang mo, Maylin. Agikat ka ba't? Di kay masayangan iti sakripisyo ni Manang yu para kada kayo. Saan mo't nga kurkurang? Tunggal agsweldo kat pawitan na kayo iti alawansyo. Iso may tagdisnudo amang mangta diti kwarta. Gaputa ay ayaten na kayo ni Manang yu. Ti kayat nakat makaadal kayo. Tapno saan kay amarigatan nga agsapol itinatalgad at trabaho yun to. Basta gikatakon, nanang. Hello, Kiara, anak ko. Kumusta kan dita abroad? Nasaya at mat, nanang. Ipawid kon ti kwarta apang matrikula dagiti kakabsat ko, nanang. Ay, kuha anak ko. Ay na, una yun, aya. Apay, nanang, adda ka di parikot. Saan nga agad-adal dagiti kakabsat mo, anak ko? Anya? Apay ka no, nanang. Kurang ka di ti maipawpawid ko a kwarta kadakwada. Saan, anak ko? Saan aday ta ti parikot? Anya ngay nga rod, nanang. Apay ngay, kat manula atawanan ti urayan, makalpasdan iti kolehiyo. Diya ko nagilimod kan ka, anak ko. Masikoog ni Maylin. Nakilive-in itinupyo na. Nimot Peter. Nagikat iti panagadal na. Taado ti bagsak na. Nagikat dahan ngagpadpada. Anya? Pasensya ka na, anak ko. Diyak kaya't ngagparikot ka. Iso nga inuray ko ti awag mo. Mabalin ka di ama kasaritak ida, nanang. Di da kaya't, anak ko. Siya kan o ti makaamong agpalawagan ka. Nalabit. Mabutang kan mabainda. Una yan. Kunakla no mapaglepas ko dagiti kakabsat ko. Ngam saan ba't gayam? Sayang dagiti arapaap ko para kadakwada, nanang. Wan nga rodan ako. Sinayang dati napintas nga oportunidad da nga agiskwela. Dakkel mo gayam ti patpatakder ni Kiara abalay na ading kaw. Danda ni malpasan. Wan, Manong. 2 taon mo't tinapalabas sipod nagikat dagiti kakapsat na.
Iso atilaangan balay na ngay patpatakder na ti papapanan ti kwarta na. Huwag gayam. Kumusta ba't ang damaylan kan Peter? Dak ba't ang ida makikita? Imawag ni Maylin idi na minsan, manong. Masakit ka no ti anak na. Iso ang nagkid daw iti kwarta. At nakanumot ti sadsadot ti nakiasawaan na. Anya? Ni Peter, at damutan ijay sentro. Ijay ang makipurpur diya. Ay, kaasi da mo nga rod Di danto mga min tinarimaan tinagiskwela. Wan nga rod, manong. Ayam sa bagay, oray saan daan nakalpas. Nulakit dita na diskarte kan nagagandang agtrabaho. At ang tulat ta siguro ti swerte adumtang katakwada, kabages. Hello, Manang? Nabasak ti chat mo kanya. An-anom ti kwarta, Maylin. Awanan pagbayad mi iti abang mi, Manang. Nilakay mo ngay. Pa-extra lang iti trabaho na. Awan pa yung panggatas kan pangdaya por ti anak mi. Dayta ngamin. Tainun unang tinagpasikom. Manang, alan kimutungak pa yan. Kurang ti may papaunag mi nga gina. Ala, urayam ti ipawit ko. Ay na, agyaman ak, Manang. Pasensya kan si katiin message ko. Awan nga may nanamok nga asit kan. Si Kalaang. Oh, Peter. Aping ay may kaditi boarding house mi. Ang mga da kwartam amabalin amabulod, Manang. Ay pasensya kan nga magpada tala ang awan kwartana. Di mawatak tupay kini Manang Kiara. No kasta? Nang tid ni Manang Kiara king ka? Wen. Nawadwad mo't basit at insend na kanyak. Idawatan nak mga rod. Si kana. Mamin anumot lati mga message kan kwa na ngay. Sige nga rod. Ay, naungot ngamin ni boss may. Jak maanusan. Iso nagikatak iti trabaho ko na. Mala, rumor kan diti boarding house mi. Amangan no makita na kati asawak. Amangan no atapon na nga inikan ka iti kwarta. Ungtan nak tumanun. Pasensya ka no saan ko ang na-replyan adagos ti message mo, Peter, ading ko. Madama nga min ti trabaho kitay. Okay lang, Manang. Kumusta ka matan? Manang, kasapulak ti kwarta. An-anom ti kwarta. Di mo kunaan ang mga sawa ka matan. Saan, Manang? Nagikatak namin iti trabaho. Kit kasapulak ti kwarta. Tapno maka-applyak iti sa balay. Mano, ti kasapulam? No manuti ka ba ilam nga ipawit? Isulatan, Manang. Sige. I-text ko to no kaano nga ipawit ko. Ano sam ti aguray, taawan pa'y sweldo, ading ko. Dandanin malpas ti balay ni Kiara nga anak mo, Maris yun eh. Wan, mare. Numalpas dayjay, di ijay kan nga agnaad. Depende, mare. Saan anapudot ijay, mare? At dapay balkoni na. Noan niya ti ibagan ni Kiara, iso ti matungpal, mare. Ngamin, nagregrigatan na mutpi man na dya balay. Bunga ti bambanog na ijay abroad. Naimbagkan ka, mare. Nadiskarte ti anak mo. Saan mat nga amin, mare? Tadasad-sadot jay dwa nga anak ko. Aywan, kumusta mo tan ngay damaylin kan Peter? Di dan sa mo nagawawi din. Di da kayat ti agawid, mare. Ag-message na lang kanyak no kasapulan dati kwarta. Ngamlimlim itarak ititad ko tapno saan da nga agruam. Ay, sinayang dati gundaway da idean niya. Nagaasat da kumakid ti tadanimanang da amang paadal kadakwada. Ngam sa bali mo tinong unada. Pudno tay bagbagada. Ada tayo mo lang ti mangar aramid itigas at tayo, mare. Wan, mare. Pudno launay dayta. Kasla si Mardang magdag iti trabaho daw. Amang ipatpatakder iti balay ni Kiara. Wan, manong, takurang ti kwarta. Awan pa'y matpawit ni Kiara. Jay pang allowance ko laeng pa iti ipaw-pawit na. Ha?
Apay nga. Di namot ibaga no apay, Manong. Apay nga ta. Unyaw, ang mga nordamutin sa bali apaw-pawitan na. Ha? Ay, day tatidyak amo. Kasaritak to no umawag. Saan na pa'y ngamin replyan ti message ko kankwana? Basit sa mo lati ilipas gan. Dandanin malpas ti balay na. Wan nga rod, Manong. Numalpas kat agawid mo't kuman. Nabayagan nga agpaiso dya, broda. Wan, Manong. Kailiw ko una yun ti anak ko. Apay awan pa'y nobyo na. Awan mo ti bagbaga na, Manong. Ha? Sapay kumaata, makasapol mo tin iti pakiasawaan na. Tapos saan nga agbakbak at abalasang? No kasta, nangipawit ka iti kwarta kadang iti kakabsat mo, anak ko. Wala nang, saan laang anam na minsan. Kasapulan da ka nung amin. Mawag damot la kanyak. Nagdawat da iti kwarta. Anya, pinawitak lang arot idan nanang. Di mo itad amin adawatan da. Tapno saan da nga agram, anak ko. Amok apanagayat mo da ita kadag iti kakabsat mo. Ngamamangan no mairwam da. Saan damot ngamin at inungpal ti karidaken ka. Nga agturpos da iti panagadal da. Nanang, Saan dan nga ubing? Kabailan dan tagtrabaho. Saan mo nga obligasyon ti mangbiag kadakwada? Saan ko idadadadaulan ken ka? Ngem kayat ko la amasursuro damot ti tumakder iti bukod da asaka. Kentap no maamiris da dagiti biddot a desisyon da, anak ko. Imayak tada na patag nga ibagak kada kayo, nanang. Anya day ta, anak ko. Anya timpul-pulong yu kanimanang kiaraya. Apay akas dyan mo tanti bagbaga na kanyak. Di nakpayan ikan iti kwarta. Ala, jak ilibak. Siya tinangibagakan manang yo. Alimitaran nati itid na kwarta kada kayo kan Peter. Ngamin, dadakkel kayon. At dapayan asawam. Narigat mo't no ipanamnamayo amin kin ni manang yo ti kasapulan yo. Kat kasano nga ruditan ngay. Awanan maibayad may ti abang kan may gatang iti makan. Laglagi po nyo asaan a responsibilidad ti kabsat yo. Ti mang palamot kada kayo. Di kay laagbain apadagsen kan kuana. Kitain nyo ti balay na. Saanan amalmalpas gapo iti kadadawat yo kan kuana. Ti kayat yu. Da kayo lang tagnumar iti pagrigrigatan ni manang. Ay na anak ko. Saan ko apaginteresan ti kwarta ti kapsat yo? Oray piso sa anak adimawat kan kuana. Amuyo da ita. Ikarkarigatak ti makipurdiya para iti bagik. Tapno makaurnong met ni manang yo para iti bagina. Tapno saan tayo nga agpapada iti kasasaan. Iso apang nga asim. Tadinak pagpanunutan iti dakas, anak ko. Surwan nyo kumatag sa lukag para iti masakbayan nyo. Di kay mang namnama iti kapsat nyo. Maasi kayo kumakankwana, anak ko. Nakitam ka de, ti-insend ko a picture ti balay mo, anak ko. wala nang, agyaman ak itutulong nyo kanya. Nalpas mo't laang ti balay ko. Kanong arod nga agawid ka, anak ko. Inton umay abulan, nanang. O sige, rogyak nga rod ti agdalos iti balay mo. Tapno na dalos no agawid ka, nanak ko. Da kayo ti makaamu, nanang. Nung kitain nyo, tadi kay unay agban, no? Ta saan mat aras data. Wan, nanak ko. Anya tararamido nyo dito, mana? Nagsina kami iti nobyo kading ko. Anya? Mabalin ka di aditi boarding house mo pay lang ti pagnagdan mi iti anak ko. Saan mabalin Sa anak ba't lang nakabayad itabang ko? Urayak lang ang papanawon dak tilandlidi may. Sa dino nga rudan ti papanan tayo, Peter. Magawid ka nun ni Manang Kiara inton Sabado. Adda ni nanang ijay. Sigurado asugsugan naman ni manang nukwa. Ni Manang Kiara mo't ti masurot. Kasarita tanto ti kapsat ta. No makaungat ngay ni nanang.
Anya ko matipagungtan na ngay. Manulaang matigastos na kadata iti. Awan rumbang a pagdanaga manang. Ayan ka din ni Manang Kiara, nanang. Salud-sudak kumakan ko na no mabaling agnaad kami iti balay na. Ha? Tinobyom ngay. Nagsina kamin. Uray ni Peter, agsublin dito lugar tayo. Kasarita mi ni Manang Kiara. Ha? Pangasiyo di yung manan sugsugan ti kabsat mi, nanang. Maasi kayo kada kami. Saan ko matkat asug-sugsugan ni Manang yu, anak ko? Kan may sa. Basol yun no, apay akas to tinagbanagan ti biyag mi ka ni Peter. Jack maguston ti kasta pa nagsasaong kinina ng Maylin. Ha? Manang. Nagalasmat ti kasta pa nagsasaongon iti ina tayo. Awan respetong Maylin. Nasaya at tadakan, Peter. Agsasarita tayo man, anaimbag. Pasensya ka ni tikas tiya pa nagsasaok kitay, Manang. Kasanumat ngamin. Sugsugsugan na ka ni Nanang. Anya timpulong ni nanang kan kamanang. Ang mga no ninaynayunan naman ng istorya na. Da kayo adwa ti ayan ti parikot. Apay nga ipasayo ka, nanang. At daw gali ni nanang adi mo amaw, idi nagabrod ka manang. Pangaasiyo tadiyo padaksan ni nanang. Anya aklase ti panagpampanunot ti adda kada kayo. Tapno ibagak kada kayo. Uray 5 aduling saan adimaw dawat ni nanang kanya. Kat no anyaman ti kasasaad yu itang saan nyo nga ipabasol iti sabali. Sakbay anagabrudak. Nagtutulagan tayo nga agturpos kayo iti koleyo. Ngam anya tinaramid yu. Ita kinuntra ni nanang ti panagdawat yu iti kwarta kanya. Gurain yun. Managing bubukod kayo. Mismo nga inatayo ng pagpanunutan nyo iti saan anasayaan. Manang. Among kadino kasano ti panagsangit ni nanang tunggal umawag kanya. Idi nagpasikog ka, ha, Maylin? Ti kayak ni nanang, kat suruan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Saan nyo anamnamaan ti mait-itad akwarta kada kayo? Ita, saan ko nga obligasyon ti mang sustento kada kayo? No aramidak kita, kasano ang makasuro kayo? Ken kasanumat ti masakbayak? Awanan agpapada tayon amarigatan no kasta ti mindset yo. Iso nga agnakam kayo kuman. Saan la ati bagbagiyo ti pampanunutan nyo? Agnaed kayo dito'y daan abalay. Tada kami kininanang ti agnaed iti balay ko. Ha? Manang, di mi ka di mabalinti makipagnaed ka na kayo? Saan? Tapno makasuro kayo at tumakder iti bukod yu asaka. Basta ni nanang laeng ti kadwak di tabalay ko. Jakon ka ba lang ti kastoy, Peter? Nadagsan unay ti trabaho dito garden. Kung saan nakatulungan, awanti ka nun tayo iti anak mo manang. Isong aganos ta Ay, no tinong palta siguro ti karita ka ni Manang asay-sayatan ta ti panagadal ta. No saan ta kumaasinayang ti sakripisyo da kan nanang. Mayat siguro matibiyag ta ita. Adda kumamot dakkel abalay ta akas ka ni Manang. Nanyanay aron. Kitkastoy mo tabiyag ti pinili ta manang. Takderan ta tapno awan ti makuna ti tattao kadata. Nang runa dananang ken Manang Kiara. Ay, nala. Ituloy ta nga rin tararamidan ta ading. Ikam iti importansya ti sakripisyo ti kabsat mo kan ka. Ket bigbigam nga utang mo na imbag anakam day takan kwa na, saan ket amang gundaway ka. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day nga istorya dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag
Di tao. Awan manintay ka barbaro a sapatos ni tatang. Rimor ka di manin ni tatang Joey. Awan mo titi si Mang Petak manang ninita. Di mo tin matatao dito'y balay. Napigsapay mo't ngamin ni tatang. Iso ka na arumwar. Uray kita intun agawid. At damanin babae akadwana. Kunam ata napigsapay. Kuna dapay kwartana manang. Kasano? Uto-utumot ni tatang. Nalakaalukwan dagiti babae asadot kan rupat kwarta. Awan lat ammukon manang. Into nagawid. Zero balance marin ti pitakanan. Sipod pimusay ni nanang. Kastan ti ugali ni tatang. No babae ti pagsasaritaan at akwarta na. Ngam no bagas kan masida dito'y balay. Saan ang makagatang? Unay kanto niyo. Di mo matimbagbagang at nagayam kaduam diti balay mo. Ay, kwa, Gwen. Kakabsat ko dagita. Ay, ha? Un, da ading ninita ken ading Joey dagita. Ubing mat nga adayo tilangadang amsika. Una, ta sakti na una. Saan nakakomportable no adada dito eh. Kaya't mo, ta parwarak pala ida. Mabalin ka di nga ramidam dayta. Wen, mabalin. Balay ko na ito eh. Isurumbang lang agtungpal dahi ti kayat ko. Panawang ka pa yung harot dito silid ko ha. Di ka rong rumwar. Kasaritak lang dagiti kakabsat ko. Asino manin ta babae nga insang putyo tatang? Awanan ti ado sa ludsod ninita. Mabalin apumanaw kayo pala ang dito'y balay. Tapno masulo mi kinig Gwen ti kanitumi dito. Anya? Ibagam kinading mo. Toy, pangmirinda kayo. Mapan kayo pala i-store ni Nanayo Arosa. Anya kayo matan tatang? Tilar aramiden nyo? Sipod pimusay day dinanang. Kasta kayo? Ibagayo pa yan akakabsat da kami kini Joey. Tagiwat mo ang mga numangag na kanigwen. Sapay imbagak akakabsat kayo. Huwag gayam, no adag sa ludsod ka na kayo. No asino ti balasang inyawid ko dito'y balay. Ibagayo kasinsin nyo, huwag. Pagbalinan yun samatan a hotel to'y balay. Awanin ta doa sa agteksak to, no mabalin yung tagawid. Saan kami akayat ni Gwen nga dadisturbo dito'y balay. Kaya't naada kami laang ti tao dito. Sino ka no di babae nga nyawid ni tatang manang? Ay na, kasla saan ka mat anairuam kini tatang? Amumon ti sumbat day ta sa ludsod mo. No kasta? Nobya naman ang day dyan? Di mo't mauman ni tatang. E di na palaba sa bulan, sa bali man ang tinyawid na. Ay, yak amo kini tatang. Kita ang mga nutulado mat ni tatang Joey. Ay, saan man na? Loyalak, iti may sa babae. Saan ang akas kini tatang? Siguradom laang tatalaga ang makaraman kakanyak no kas jay mo't yaramidong. Un ka din. Naiada kayo man ngagkabsat dito isturkon. Siguro, adaman bisita ni tatang yawn. Anya kumapay ngayon, Nana Rosa. Ay, no kaano matalim makayan ti amayo. Isumot ti pa nagchichiks na. Di namat kayat ti dungag, Nana. Ipilit na ti kayat na. Adan to siguro ti pagbaliwan na. Kung namatan na pigsapay ita, kan ada kwarta na. Masaya nga nakmat iti kwartang igas-gastos na para iti babae. Ngam awanan maaramidan mi. Taagungot-ngot no bagbagaan mi, Nana. Manmano nga ti bakit kan lakay an natulnog ita, ninita. Kadwan na tinatangkan ti ulo na. Agpakada akong Tonyo, my loves. Maganan ka, Gwen. Ti kwarta ngay ako na maitid mo kanyak. Itid mo, tapno saan na kamarabiyan. Sige. Ito'y. Sa karibo. Nakapuspus-kul ti pitakan ngam sa ngaribo laang ti itid mo. Nayunan mo ta. Alayamon alimaribo. Kurang daytoy Pagload ko laang daytoy. Anya? Sige. Layunak dayta, my loves.
Basta di ka mamumakanyak awat. Amangan mo makasarak ka to iti ubing ang sak. Saan? Lakay at talaga ti kay batugak. Kat si kaday tatonyo. Ngamin, para kanyak, si kati kaubingan iti imatang ko. Si kati kababangluan kanyak, nga uray agat bingkul kan. Anya mo taga bingkulan? Saan mo? Anya nga ron ti kayat mo, agat pitak? Nalabas ka mo? Saan mo? Angaw ko lang ka di, my loves. O sige, mapana ko na. Rabiin, yung awan pa iti text ni tatang. No agawid ta, sigurado nga agungot maninday jay. Nakababainan kini Nana Rosa. Itay pa nga data dito store na. Anyang hay, agawid ta ka din. Muna na. Agawid kayo ka din, Ninita. Joey. Wen Nana Rosa, rabi imat nga minan. Nalanga raw, tagsarak matan dito store ko. Ay na, narabyan kayo. Naliday kayo manan tatang. Siguro, intaray ti babae nga inyawid yu iti kalman ti kwartayo. No awan tinasayat nga ibagam, agulay magkadita. Di kay tumot nga min agnakam tatang. Amuyo, saan aseryoso dagiti babae kada kayo. Kwartayo laang ti kayat da. Amom ni Nita, talaga man nakibiyang gaman. Kasano mo ngamin, naibos manan ti bagas. Syakto manan ti gumatang. Para lang dayta, agreklamo ka. Manumat lang ti bagas ngay. Ay, talaga nga agreklamo akong tatang. No addamat kumasobra ti kwartayo, igatang yu kumakadagi ti masapsapol tayo dito balay. Tapno mairanod kami mat nga anak yu Dagiti mat babae arupat kwarta, ti agnumnumar iti kwarta apagrigrigatan yu tatang. Kuston, dadakkel kayon. Rebeng na, da kayon ti manggad iti para iti lamutan nyo. Tawag ni tatang manang. Kaslam makaungat. Kinugtaran na pa iti planggana jarwaraw. Bayam pudno mat timbagakan ko na. Anya ti imbagam ay manang. Imbagak laang mat, ano adda kwarta na, igatang na iti masapsapol dito'y balay, tapno mairanod na mat saan laang adag iti babae na, ti agnumnumar. Amumot ni tatangan manang. Imutan data. No babae na. Kaslabak nang. Naimbag kumamot no aywanan dagiti babae na no kumapsutan. No ngay saan? Dahita ti sana mapanunot ni tatang manang. Ngam no saan adumngag iti pamagbaga. Makaammo iti biyag na. Mari Rosa, kunakon kat asika dayta. Ay, long time no see, married na. Ay, nanaimbag man ta nagkita ta diti paradaan. Kumusta kan ngay? Nasaya at mare. Sa anak una yan arumrumwar. Tasyak di mga awir ka dagiti apo ko. Si Kangay Maray, nag-purchase kan samot. Wen man mare tanay na ibusan tay lako kay J Store. Mayat day tamaray. Mayat no napartak ang maibus tilakom, tapno saan ang maistak. Wen ay, wen gayam. Imay dagi jay kakaanak kam ijay balay idi napalabas sa lawas. Ijay da nagistambay. Apay kumangay kat adamot ti balay damara. Ada ka numanan inyawid ni ading mo a babae Anya? Nobya na siguro manen Ay, idi pay lang nga ibagbagak nga isardeng na ti kastangar aramidan na. Ngam natangken ti ulo na. Ay, awan nga rod sayang ti kwarta gasgastusan na kadagi jay. Nabayagan sipod na udi asinarungkarak ida. Ita, kasta pa'y lagayam ter aramidan na. Imbes agastusan na ti kwarta na kadagiti anak na. Ninsamot ninita ka anakam gasgastos iti kankanan damare. Bakitam day nga aramid na. Irresponsable at talaga. Di na mapanunot a panawan tumula ang dagita babae no kumapsutan. Nay, nakalagip ka mo tapin masyar, manangid na. Wan, umayak mo't umilew kabagis. Apay, sa dino ti ayanda ninita kan Joey. Nininita, napan nakipurdiya, ni Mat Joey.
Anta klase na manang. Nasayat mo, tapno maibagak amin na kayat ko nga ibagakan ka. Ni, apay, anda ka di basol ko manang. Pudno aya, amang yaw awid kapayla iti babaid, ito'y balayo, Tonyo. Ay naman ang isumang arod tiragragsak ko. Amamait, nabayagan na panawan, apimusay tasawak. Di kalamabain ka dagiti anak mo. Lakay kan, ngam agsisinukat payla tiyaw awid mo. Nay magkumaan, no seryoso daken ka, ngam saan mo? No adda kwartam. Gastusem iti pagsayaatan dagiti ubing. Tulungam ni Ninita amang paadal iti kabsat na. At damit kwarta ni Ninita. Adaman wan no awan, mangted kalata. Laglagi pum a pamilya ti kapatgan. No kumapsut ka, asino tinamnamaem ang mga iwan kan ka. Padagkunam ka di, kat adapay patag mo ka dagiti nobyam, no nakapsot kan awanan kwartam. Ay uwan manang. Ay wanan dakto. Adudan to ang mga iwan kanya. Kumusta ngay mare? Nakapagsarita kayo iti kabsat mo? Ay, agpatangken ti loko, mare. Ipilit na ti amuna. Di na kayat amangeg ti sermon ko kenkwana. Ay narigat ti kasta mare. Makauma man ti mangbagbaga iti tao adi na ammo ti dumngeg. Talaga nga agburek ti darak, mare. Nang runa ke baribar dagiti sungbat na. Relax ka lang mare. Manipod ita. Jakon pakibiyangan da jakapsat ko. Namin ano adaras abinagaak. Ngam dinak mo't ipangag. Kalpasan ti mano atawan ang nagrigrigatang. Nakagradwar ka matlaangan, Joey, ading ko. Agyaman na kiti tulong mo kanyak, manang. Manang, agoy uyak mo't ni tatang. Adan sama tirikrik naan na. Wan nga ron. Ninita anak ko. Yala anak man iti dalom. Makain inom akon. Asidaglaang ti kusina, tatang. Kapalan ti tumakter anak ko. Ibagayo kadagiti babae yo taumay da kayo bantayan dito'y balay, tatang. Nalawa mo ti siledyo pagturugan da. Awagan nyo ida, taumay da kayo pagsirbyan, tatang. Manang, kaasimot ni tatang. Shhh! Tagtagali. Pangagaklaan ni tatang, tapno mangrik na. Nalawat ibalay, tatang. Nasaysaya at matlaang no mga sawa kayo manen. Tapno saan kami amarigatan kan Joey, amangayuan kada kayo. Ay, agyaman na anak ko. Inton maminsan, iteksyo dagiti babae iti biyagyo, taumayda. Silulukat tiri daw para kadakwada, tatang. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Awan damutan. Sininaan lakon. Sininaanda kayon, tamasakit kayon. Sininaanda kayon, tasaan kayon ang makatrabaho. Kat awanan maitadyo akwarta kadakwada. Ay, Kat agaram kayo pa'y, tatang. saanin anak. Lakay akon. Ganakapsuta kon. Agaram kayo, kitdi, ta mga sawa kayo manen. Tapno adda mga sikaso kada kayo, no kasta nga agsakit kayo. Kayat nyo, tay sapulan kayo iti asawain nyo? Ay, saanin anak. Ala, kitdi, mga sawa kayo, tatang. Joey, anak ko. Ni, anya tal aramidam dito kusina, tatang. Ala ka di tinaluto ang makan. At dati ginatang ni manang mo anay masama sida. Ada, tatang. Mangidasar ka man nga ro diti kanag anak ko. Apay, awanan plano yo ang mga sawa man ng tatang. Mano abulan mutan awantin niyo awi jo babae dito balay. May ikawa kami tatang. Anya? May mayat mutlaan. Nung mga sawa kayo man ng tatang. Tapno at dati mga sikaso kada kayo. Nukas tama ditirik na yung. Iti kastoy nga edad ko. At nakatapay magayat kanya kanak ko.
Adda siguro tatang. No, adda ti kwartayo. Sumurot dagiti babae kada kayo tatang. Awan mo't kwarta ako nanak. Dahil tangarod ka. Awan kwartayon tatang. Iso dagiti babae o. Kimaya kay dan. Agsapol kayo kitita sawaan nyo manan. Tapno adda mga sikaso kada kayo tatang. Oh, apay ngagsangsangit ka nga may dito'y balay to nyo. Barik nak. Akagurad akong dagit anak ko marang. Apay aya. Pinitindak mo ang mga asawa. Sapnod na ka ng mga sikaso kanyang. Anya ti pagsaksakitan tinakam mo. Rumbang laang amaragsakan ka. San aya kasta ti kayat mo? Kay kayat mo ti mang isang sangpot iti babae iti balayo. Marang. Basol mo mutlaang no apay kasta ti bagbaga dagiti anak mo. Gapumutla iti aramid mo. Manang, mabaling ka na dagnan dito'y dakil abalayaw. No agbakasyon, mabalin. Ngam no agnod, saan ang mabalin? Nasigurado ak asapulan na kadagiti anak mo. Ano sam ti anyaman amangig mo kadakwada. Anya nga rod, talaga kasta. Tatang, nakita yu tay aglaklako iti fishball iti paradaan ti tricycle? Wan, apay ka de. Napintasan niya. Wan mat. Apay no arman nyo. Arman nyo ka di. Tano kaya tinda kayo, asawain yun. Tatang, at dapat ka na kanina na iska yistor ah. Diyan napinta sa para bantay na yistor. Balasan ka mo pwede dyan tatang. Arman nyo ka di. Barang kaya tinda kayo. Amoy anak ko. Masaksakit anak man iti kasta nga ibagbagayaw. Didak ka di kayat nga iwanan. Iso akayat yo ang mga sawak man rin. Tapno saan kayo amarigatan? Anak ko, anyaman tinararamid ko iti kalabas. Pakawanandak ko man, anak ko. Pagbababawiyak na gijay nga nararamid ko. Isa pa nga asyo ka diya. Tatidak kumamot papasa na kasta. Didak pilit na mga sawa. Tanagbabawiyak tinararamid ko. Ala, di kayon agsangi tatang. Aramidan mi ti kastoy, tapno mangret nga kayo. Kat malagip yu ti inararamid yu iti kalabas. No di da kay kayat nga aywanan, pinapanaw da kay kuman ah. Wan tatang, palagip lang dagita kata kayo. Uray kas jay tinararamid yu ti kalabas. Patpat ganda kayo lat nga mami. Agyaman na kanak ko. Taura no kambali na giti na aramid ko iti kalabas. Napatigak lang tagayam kata kayo. Katuan mat. Iso ang huston. Di kayon ang sangit. Tasaan da kayo akagura. Kayat da kayo laaparik naan, tatang. Iso ang pasensya kayo matan no nasakitan kayo iti dayta. Ipatpatig da ka, tatang. Patpatkan kayo ba, anak ko? Agbalintay kuma a modelo kadagiti anak tayo, saan kat nga agpapanawa. Tapno sana mapukaw ti respeto da kada tayo anagannak da. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Biyag Di Tao. Ani, awan ka di aramida minton Sabado? Apay ka di, Dolores. Kasangay nga minti ka anak kang anak mo iti bunyag. No kayat mo, mapanta. Aywan nga, paiso. Nalipatak matan. Ay, una, mapanta. Uray taawan mat pa kumikuma. O sige, ibagak iti kapsat ko asumurot katapnam muna. Nakapulis ka mo, tanak ko.
Sa dino ti papanam. Adalakad mi kan Dolores, nanang. Kasangay ti kaanakan ng anak ko iti bunyag. Kasano nga ni Cheryl. Di mo sukunan inton malam. I-text kunto ni Teddy, tadagasan na kalpasan ti trabaho na. Wano saan, da kayo latan ananang. Amumot nga trabaho ti anak ko, ani. Saan amabalin nga iso ti mga ramid iti amin. Agtinulong kay kumaa, takas ta ti rumbeng kadagiti agasawa. Saan amabalin amataktak tilakad ko ita? Ngamin, na plano min kin ni Dolores ti amin. Agraman tricycle a pagluganan mi, natulag min. Ni, apay ada kayo ti imay, Lola. At napatag-anapanan ni nanang mo, apo. Kuna ni nanang, isuti umay mang sukon kanyak diti pagadalan. Umay kakit din tagawid tan apo. Agluto tapay iti pangrabyan tayo. Ta sigurado amabisin ni tatang mo nga agapo iti trabaho na. Sa dino tinapanan ni nanang aya, Lola? Ijay sentro. Kasangay ngamin ti anak na iti bunyag. Mala, butuyon ti daddo mga igam mo tapno saan ka mapanog. Itaypay nga agururay ti tricycle a paglugaanan ta, apo. Agsapan. Kamusan pa nagawid niya, ani, nanang? Amang ano naturog da itinapanan da anak ko. No apay ngamin a pinalubusan nyo, ah. No kontra ti kayat ti manugang ko. Awan kagura naktumanen. Nalipatam ka diti saan may nagkinaawatan idi na palaba sa bulan, anak ko. Basol namat lang, nana. Kasano? Di na amo ti tumulong iti trabaho diti balay. Tagidaksan ng tumo ti kinaimbag ko kankwana. Ne, apay, saan aya nag-text ti asawam kun ka? Saan pa nga rod, nanang? Itay pa nga agriring ti cellphone mo, ani. Asino ti umawawag kaya? Ti katubangak manin Apay ka numanan. Ay, jak manam. Nagkulit at talaga da ito akatubangak. Sungbatam latan Makatitilang. Awag nga awag kan ka. Mabiid lang nga rod tasong bata. Anyat ibagayo ayan nanang. Sa dino ti ayan mo. Saan ka mo't anagawit iti rabi Adda kami dito'y balay ti kabsat ti kumaret. Apay aya. Numabalin ko makatagawit kan. Sapsapulan na ka dagiti agamam. Agawid aktulat ta kadina nang. Makauray kayo mo't Manulaan nga oras mat nga awanak di tabalay. Sumangpet aktulat na nanang. Ay, talaga aday jay akatugangak mare. Manakibiyang launay. Aming agaraw ko kat pakibyangan na. Makauma. Ay, narigat ti maadaan iti katugangan na kasta tigalad na. Ay, pudnot ako na mare. Pinilit naktumak ngamin idi ti asawak nga agnaad ije balayda. Sapay solo nga anak ni Teddy nga asawam. Ang mga nutong palbiyaga nakabalayo ti katugangam. Bakit matkit din Saanin nga agpaot ti biyagday dyan? Mom Teddy, diyan kung magustuhan ti kasya at trato ti inam kanya. Tunggal adda pa na, kanayon nga umawag. Pakibyangan namat amin nga aramida. Panangisakit namat kin ka, bakit? Panangisakit ayamat ti kasyay. Namumlaeng, oray saan nga ibaga ni nanang kanya. Madlaw ang madanagan, idi saan ka nagawid. Inuruuray na ka pa, idi rabi Pamaranglaeng manin ata adda ka. Ay na, amok ti ugali ti inak, bakit? Di na maaramid ti agpamarang. Basta siya, saan akong akomportable akadwa tayo ti inam iti may sa abalay. Sa anak amakagaraw, panagrik na kat banbantayan na amin nagaraw ko. Kaano nga taaya, ama-apresyar mo mitar aramidin ti inak, bakit? Kasla napatpatig kan tupay kin kwa na, gumsyak amis mo nga anak na. Panagrik namlaang date na. Kampay idilaang mata, taagpakitang gilas kan ka. Aglabaak ita, anak ko. Irwar mo tibado yo, tairaman ko alabaan. Saanin, nanang? Ha? Diyak kasapulan titulong yo. Amuk tumula pamaranglaang day nga ipakpakita yo.
Tapno nadalos kayo iti imatang ni Teddy nga anak yu. Kitsak ti dakes. Nay, saan nakasta anak ko? Pakaragsakak, tararamidak para kada kayo. Saan ko akasapulan ti tulong yu? Kabailak taglaba? Alang arod saan ka apilitan palasang ko? Wen ngamin no imbagak saan di yu ipilit ti kayat yu. Amok akayat yu lang ang makita dagiti kaaruba nga ilablabaan na kami. Siyak tumanen ti agbalin adakas. Nadalos ti intensyon ko. Ngumno tagidaksam, awan ti maaramitak, ani. Anya dyan na idanon ada magkanyak. May papankin ka, ani, anak ko. Anya manan ti indanon da kada kayo ayan tatang. Bastos ka kanumay, iti katugangam. Asino tinangidanon iti kasta kada kayo tatang? Iso tinangig ko, apag sasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ay, nagistorya manenday di akatugangak. Ay na talaga ang masurunak iti kasta nga ugali na. Kunamlan asino man. Nalaing nga agpamarang tapno nadalos iti imatang dagiti tattao. Kita anak ko, ang mga no aglablabas kamateng. Di kay agsao iti kasta, tadiyo amo ti pudno nga ugali ti katugangak tatang. Naanos ti katugangam anak ko. Nakita, no kasano na kayo nga asikaswain asa nga pamilya. Tamakit-kitak no kasta sumarungkara kiti ayan yaw. Kinsigun ba't lang kadagiti karubayaw? Talaga na singpay niya balayan. Banag apagyamanam anak ko. Imayak ditoy, taumay kay kumabisitaan. Ngam kasama ti pasungad yo. Anak, nupod no tinangig ko. Isarding mo, tamaditi kasta nga arami. Awan madingar aramidag. May salaan ti may bagak anak ko. Respetwam ti katugagam. Nagasat ka, tanadan ka itinasingpit a katugangan. Manmano ti kasta anak ko. Apay asaan kayo nga agis istorya ken ni Lola no kasta nga adda kayo diti balay? Ha? Ay, kwa. Nagapa kayo kadi, nanang? Saan na kasta, anak ko? Anya nga rod ngay? Nasingpet mo't ni Lola. Awan matirumbang nga pagsaritaan mi. Kan saan ngamin ang matagtagarin ni Lola no daduma. Madlaw ko pa'y asaan kayo nga agid-gidan amangan. Alakit din. No awanan aramidam. Ag-review ka, nanak ko. Di naktaktakan tani. Adar aramidam. Ay, awan matanti sapatos ko dito eh. Ay no, pinakibyangan sa manunday di akatugangak. Arya ti sapsapula manak ko. Sa dino tinangi kabilang yung iti sapatos ko, nanang. Adda ijerwar. Apa nga inruar yung manan? Inruar ko tapno mamagaan. Nabangsit nga minun. Naliwayam nga inlaba. Iso nga inggiddan kon nga inbras itinaglaba. Anya ti kayat yung asawan? Sa anak ang managdaldalos? Nabangsit ti sakak? Sana kasta anak ko. Taglibak kayo pa'y laang man. Amok akayat yung iparupa anabangsit ti sakak. Di yun laang ngamin aklunan. Awan timbagbaga kakasta balasang ko. Saan kumamot akasta Awan madi nga intensyon ko. Dua atawanan tinapalabas, Teddy. Dua atawan matan nga agan ano sak. Awan ka di ti planom nga agi patakder iti bukod tayo abalay. Naibagak matken ka, asyak lang ti anak ni nanang. No pumanaw tayo dito, kasi ni nanang, taawan ti kadwana. Kun aggastos tayo pa di Kan, kastoy nga rodlatan nga agnanayon? Kanya tikat mo mapasama kaya. Aramidon ba't ni nanang ti kabailan na. Tapno awan pa kaupayam kan ko na bakit? Di mo ka di ma-appresyar da gitar aramidon na para king ka. Adda nakitak a for rent nga apartment iti asidag tayo. No di mo kayat ti agi patakder iti balay, agabang tayo lang. Isupe agastos bakit? No di mo kayat,
Da kami laangan iti anak ta ti agabang. Saan akon akomportable, Teddy? Nanang, pasensya kayo. Umnaskan nga umakar kami ni tipag na edan. Dalawa mo't to'y balay, anak ko. Apay masapula pumanaw kayo. Iso nga mintikid daw ta asawak, nanang. Adda ka din na aramid ko asaan ang nagustuhan ti asawam. Awan mo't damok, nanang. Di ako maawatan ti ugalit asawa. Nuno pa'y kasta. Namnamag ang maawatan nyo. No apay masapul nga agabang kami. Alang nga rod Di mo nga rod liwayan ti sumarungkar dito'y balay. Oray ni Cheryl. Ibagam ta umay nakto sa rungkaran no daytay awan klase na. O nanang, di kay matanagan. Tas idaglaan ti pagkakaran may. Kaano nga rod nga umakar kayo? Inton bigatan. Takas ta ti kay tasawak. Amuyo mo't tunlay jay. Banya timbaga na. Masapol, matungpal. No apay ngamin masapol nga umakar tayo pa'y langit ipag naedan, nanang. May mayat matlaang nubukod tayo ti pagnaidan tayo, anak ko. Kaasimat ni Lola. Awan kadwa na iji balay. Sana bale, takabaulan na tagmay maysa. Mailiwak lakit di kan kwa na. Ala, agpulas kakit tintamangan tayon. Kailiw ko ni Lola, nanang. Nairuamak ngamin nga da ka na yun ang makit-kitak. Mabalin ka di mapanak iti ayan na inton Sabado tawan klase mi. Ay na, si kamo lang arod nga ubing. Awan lakit, Lola, ti bagbagam. Mingkag sukatan, tamangan tayon ko na. Kumusta ngay, friend? Mayat mat gayam ti nabangan yung apartment. Nalawa. Nasaya at mat, mare. Komportable akon. Maaramid kun ti kayat ko. Taawanan ni nanang amakibibyan. Di mabalinan tag-shot dito apartment yo. Mabalin na, friend. Aguray ka. Diyak mat makita ni Cheryl ditoy. Ada ka di klase di anak mo kat Sabado? Adda iti ayan ni Lola na. Ay, diyak man amuno anya ti impakpakan da di akatugangak iti apo ko na. Ta very close ken kwa na di anak ko. Ay kat Lola's girl nga rod When tatila ibagbaga na siguro ijay anak ko. At apagpaykit din apadpadaksin nak ijay anak ko. Ay, adda posibilidad na kasta friend. Ngamin, kasla mas close da pa yan ngamda kayong agi na. Iso nga istrikto am di anak mo. Wow! Nagimasin tilinutom ang merienda, Lola. Wan apok. Ala, mangan kalaang wan. Akat, kumusta kayon dito apartment yo? Boring ijay, Lola. Apay mo't ngay. Basta, awan mo't ngamin maararamid. Kanayon nga awan ni tatang trabaho na. Nimot nanang mat maturog. No daddumamat, agis istoryada ka ni Nana Dolores iti apartment mi. No maboring ka, di umay kalaang dito'y balay, apo. Mabai na mo ngamin ang mapan iti ayan nyo. Taamangan no saan akomportable ni nanang mo. Wen, Lola, talaga ka na yun na kunti umay ditoy. Basta awan klasik Ngamin, kanayon na kamailiw kada kayo. Ala, umay kalata, apo. Pakaragsakak unay no umay nakpaspasyaran. Dito gaya magtipag na naidan nyo, anak ko. Wan tatang, mayat ditoy. Komportable tasaan min akabalay ti katugangak aman nakibiyang ken agin sisingpet. Dak mawatan. Doape akasta kay ti katugang anak ko. Nasayaat mo't niya balayan patringking ka. San samot at ti katugangam ta ayan ti pariko. Anyat kayat yung asawan tatang. Sika, ta ayan ti pariko anak ko. Ik-kamla ang itidakas akay papananti kinaimbag na king ka. Sasawan nyo mo. Siyak paikit din ti dakas. Ni nanang ti ayan ti parikot. Sana siya. At sa seminar mi ti sa bale a lugar bakan. Makalawas kami jay. Sapay agparigat kano ti signal ijay. Ta probinsya ngamin di papanan mi.
ka, mapankalata. Saan mat aparikot data? Inton sumaron alawas pa'y bakit? Insap-sapak laang nga imbaga tapno mom. Aganad kanto ay, ti papanan nyo. Ti anak ta, saan ka di pa nagaway? Awan pa'y, imawag itay. Adda ka no practice da iji pagadalan. Sige, so kung nagtulangan numatandama, numalpas ti practice da. Ni, aguyak kayo matunanang. Nabara kayo pa'y. Okay, akla ang anak ko. Ang mga nagtrangkaso kayo. Sapay adda seminar da tatang. Adda ka matakadwa anak ko. Wen nga masino nga iti mga sikaso kada kayo no adda klasik. Kabalak mat anak ko. Saan mabalin? Masapol nga adda kadwayo dito yung apartment. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Trangkaso lang dito anak ko. Di ka matanagan. Anya, masakit ni nanang mo, apo. Wen lola, nakaidalatan. Agtrangkaso ngamin. Diyak mo't makontak ni tatang. Adda ka di agas atom tumaran na. Awan mo't nakitak nga aga si Jay. Sapay awan ni tatang katada klase kita. O sige, mapanak iti ayan nyo, apo. Siya kunti mga sikaso kan nanang mo. Ay, agyaman nak lola. Agluto aklaang iti kanan na dito'y balay. Ala, mapankan. Tapno saan ka amala daw, iji pagadalan nyo. Cheryl, si kakadiday ta anak ko. Apay ang nagawid ka. Awan klase yu aya. Siyak na ito'y, ani. Ha? Naibagagamin ti apo ko masakit ka. Iso nga imayak. Nang yagak iti kanam. Kabailang ti bagik nanang. Anya akabailan. Kat ti boses mo pailaan. Madlaw nga kakapsot ka. Ala, bumangon ka pa'y dita, tamangan ka. Gimatang akmatlaang iti aga sa tumaram. Tulungan ka bumangon no di mo kabailan. Masapo lamangan kabalasan ko. Tapno makatumar ka iti agas mo. Ala, ang pigpigirgar ka mo't ane. Manamin, nanang. Ay sus, nabara ka unay. Ay tinasaya at itaray ka laangan iya ospital. Ay nadinggi ka kanumagay am ane. Bimagsak launay kano ti resistensya ti bagim. Agyaman na, iti panang itarayo kanyak dito ospital. No saan na kano ana itaray ita. Ang mga nunataya ko. Ala, di kag sangit malasang ko. Agpapigsa ka kit di ani. Inyo kisan ka iti prutas. Pilitom ti mga nuan. Tapno pumigsa ka adagos. Agyaman na, iti kinaimbagyo kanyak. Nanang. Ala, awan anyaman na. Basta agpapigsa ka. Saan pa'y laaday ta ti panunutom? Tikit di pa nagimbag mo ti panunutom, balasang ko. Pasensya ka na. Nadyak nakaw-awag bakit? Agparigat ti signal iti napanan mi. Kumusta ang tirik na? Kagap-gapom ka no di ospital. Juan, Kahit, kumusta ang tirik na? ininot mat nga gimimbaga. Kanayon mat nga umay naksarungkaran ni nanang. No daduma, agmalmalumpayan dito apartment. Iso ti makakaam mo ngagtrab-trabaho dito'y balay. Ilutlutuan na kami iti anak ta. Nasayat nga rin no kasta bakit? Naimbaglakit din ta na itaray ka dago si hospital. Mala, agawam tagpaimbag bakit, Wine? Kumusta kan, anak ko? Pasensya ka no italaang anak ka umayak. Masakit nga men ti anak ni manang mo. Isu ti binantaya. Okay, akla ang tatang. Sana bali taadda ti katugangak. Ha? Kanayon nga umay ni katugangak dito apartment mi tatang. Isu ti para luto iti kana. No kasta, saan mo nakagura na balayan?
Mababainak nga rodan kan kuana. Tadoon na yun ti sakripisyo na para kanya. Unak tumit kin ka anak ko. Manangi sakit, ti katugangam. Wan nga rod tatang, mababainak kun. Ngamin, inikak iti sabali akay papanan ti panang korkorektar na kanyak idi. No para mo't iti pagimbagam, di mo sakitan. Saan nga amin akatugangan kas kini abalayan? Kita anak, nagasatak taday dinanang nyo tinasawa. Ngumjak pulos narik na ti panangisakit dagiti katugangak. No kasta nga sakitak, awan bibiyang da kanyak. Kaslak la chinilas alabas-labasan daydig. Maawatak itan tatang. Husto kayo. Nagasatak iti katugangak. Tauray ado ti pagkurkurangak. Kat maawatan naklatan. Manmano ti kasta katugangan anak ko. Isu nga ipatag mo ni abalayan. Teddy lakay. Agsublita yun san ije balay ni nanang. Ha? Sigurado ka bakit? Wan, pumanaw tayo dito eh. Takasimot ni nanang. Awan kadwa na ije balay na. Oh, agpaiso ka di dito amang mangag ko, hani? Saan mo nakagura ni nanang? Wan na kay. Isong agsublita yun ijay. Tasul nitak tinagkuranga kini nanang. Barang makabawi akpay kan kuana. O sige, agimpake tayo nga rudan bakit? Nanang! Tatang! Umay kayo dito silid ni Lola! Ah, ni Cheryl. Apay nga ta, mapantay iti silid ni nanang. Nanang, apay nga pinanawan na kami matay. Nanang, apay ngayon libasan da kami. Kasano pa'y amasul nitak tinagkuranga kada kayo. Natay kayo, but kasano ang makabawi anak nanang. Lola! Patpat ganda kayo, Nay! Apay nga pati da kami! Nanang ko! Inton bigatan ti tabo ni nanang, ani? Wan nga ron. Diyak pa'y lamaaklon ti ipupusay ni nanang. Aging gaita. Makon-konsensya akpay laan. Nakasingsingpat kanyak. Ngamjak man la sinubadan day ta kinasingpat na kanyak. Amanukang na. Diyak man la nakapagkidnaw iti pamakawan kan ko. Awanan ni nanang. Gamura no kasta. Pagadalam dahito na pasamak, bakit? Di mo noraya na maladaw ti amin. Sa mundo pagbabawian ti pitot mo. Aklunak. Masaksakit anak. Tunggal kun kontra mi din ni nanang. Ngam inlimlimod ko latay ta. Tanutob nga rin ka. Apaan nakmat. Katap na maliklikan ti apa. Sinurot kulatan ti pagayatam. Ti panagbukod tayo ni ti pagnardan. Ngam, anyan. Tadyak impagaro pakastoy ti pagbanagan ni nanang. Bayat ti panagmaymay sana. Pakawanan na ko, matindi. Gapo kanya. Iso a pinanawan tayo ni nanang. Nalapit. No anta siguro kadwana. Naispalpay siguro tibiyag ni nanang. Gapo iti pan nag-aatake na. Ala, bayan tanda kita. Awatan tayong tinagtungpala ni nanang. Tanalabit. Agpatinggalangan ni Jay. Tibiyag ana itad kan kuana. Bakit?
Nagasat dagitay manugang anaadaan itinasaya at akatugangan. Kaya't no sika tinaadaan ni tikasta, ipatag mo kat subalitam ti kinasaya at nakanka, babaan ti panang respetom kankwana. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan day tanga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos timang tarabay, iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Hello, Manong Louie. Nasaya at mat, kasinumbaran tawag ko si Kasonya. Itay-pay nga awagan ka. Nung di mo pa'y sumbatan mat. Pasensya kan, Manong. Kalkalpas lang aming titrabaho mi. Katapusan mo tan ita. Nagsweldukan. Inton bigat pa'y laang, Manong. Nayon ang tipawit mo Amumad nga do ti kasapulan ni tatang. Agas kano niya pa'y dita kayat nakanin. Wan, Manong. Di ka madanagan. Agpawitak iti kwarta para kan tatang. Apaman amaalak ti sweldo. I-text na kadagos nung naipawit mo. Bye. Mabit lang, Manong. Hello? Manong Louie? Ay, inadap na. Katjak pa'y nakasarita ni tatang. Itay pa ang makadlawak ason niya. Saan ka man na makaisam? Adda ka di parikot? Ay, kailiw ko laang ni tatang, friend. Kunak man no ni manong mo ti kinasaritam itay. One friend. Matlagayam. Kinasaritam kumamatan ani tatang mo. Dagos mat nga inadap ni manong ti cellphone na, friend. Impalagip na lang ti kwarta nga ipawit ko. Anya? Sweldo adagos ti sinaludsod na. Idi sinong batak ti awag na, friend. Di nakpay kumustaan. No kumusta mo't ti kasasaad ko dito'y Manila. Ay, una yan day takabsat mo, friend. Ngamnas kan nga agano sak. Taisumot ti mga asikaso kan tatang. No awan ni Manong Louie, sa anak mo't la makapagtrabaho. Adda ka di tinaipawit ni ading mo. Louie anak ko. Adda, yung basit. Apa ya? Manula ang tinabati nga akas ko. Pasapol agumatang manen. Nagpartak mo ta na ibusan? Hindi pa ba't na palabas abulan aginatang tayo day jay anak ko. Kinmaysa, san amabalain ajak agtumar. Ta amangan no kumaro ten annayag. Mano apiraso tinabata ya? 5 laangan. Babalin pa'y day ta. Umabot pa'y ti 10 aldaw tatang. Kasano nga road? Iro-aryo tagas yo, tagod-godwag. Tapno umabot iti 10 aldaw. Anya, ay sana mabalin anak ko. Naala kong ti kwarta nga impawit mo, Sonya. Tiagas ni tatang Amanong, di mo liplipatan. Wen, sangga ulit mo mat. Sa anak ba't ama naglilipat? Gumatang kamot lang itiagas kan prutas na. Saan ang mahilig ni tatang iti prutas, ading ko? Ibagam kan kwa na amayat ti prutas para iti salon at Manong. Mala, wanan, ikatangak to. Agyaman ak Manong. Idapagong ti cellphone ading ko. Wen, dapat ti papanak. Bye ading ko. May ading mo ka na iti kinasarita mo iti cellphone, anak ko. Wan tatang. Kumusta mo iti trabaho na iti Manila? Sana mabalingag sa kita dya, Sonya tatang. Tawan ti pangalaan tayo iti maigatang iti agas. Kandad do mapay masapsapol yo. Sa bali manan ti bagbagam anak ko. Damdamagag, no kumustan di ajem iti Manila. Kandi na pa'y mabalin ti mag-asawa tatang. Tapno matulungan na kayo. O sige, karumara. Kapay na dyan nga anak ko. Sa bali, tisong-sungbat na. Nagandayo, tisong-sungbat na itidamdamaga kingkwana. Ay, oo na yun, ayan ay dyan aluwe. Nanang, nimat kasinsin Luigi Limabas. Naimbag pa'y da ita. Adda akan ayon pagkrudo na iti motor na.
Sigurado nga hana nga kwarta ti inaramat na. Sigurado nga nagapumanan ka na kasinsinson niya dayjay. Sa bagay pangalaan na kuma iti kwarta na. Kaday tama bisyo na ti ininto na rin na. Di na masango ti makipurdiya. Ay, naku nayupay na nang. Sayang. Imbis nga agtrabaho tapno makatulong iti kabsat na. Sa bali matararamidan na. Kasi ni Sonya nga agtrab-trabaho. Kat iso, parelax laang dito'y probinsya. Parelax ka nagsaysayang iti kwarta kung nayuana nang. Kunakla no asino tinakatugaw dito'y balkon. Si kamagaya manong timyong. Di ka na ilasin adagos. Kumusta kan? Nasaya takmat siya nga din ko. Adda ka di pa'y nabati nga agas mo. Adda pa'y. No ammom apaibusan, ibagam adagos kiniluwi. Di mo urayan ang maibusan ka. Ammomot ang masapol nga inaldaw ti panagtumar mo. Wen. Ala, mabiit laang tagluto ak iti pangaldawan tayo. Sana makantigagara ka din ko. Kaya't ko lang tagaliwaksay. Mangal daw ka dito yun. Tanaimas tilutwag amasida. Kastaya. O sige karon. Makipanganak ka ron dito yan. Sayang nga ang paiso. Imbag man tanalagip ni Uncle Tim yung tipim masyarid to'y balay na nang. Kaya't nakanumot ti agaliwaksayan ako. Iso na lang takaslakin mo tong. Ay, wan nga rod. Nadlaw kumot da ita. Diyak nga rod nabigbig adagos itay. Hanmad nga kasya ti siguro nga pamagi ni Uncle ide niya. Wan nga rod anak ko. Ay baka naibusan ti vitamins kan agas na katawanan tumaran na. Wanuhan kit din nga mangmangan. Iso nga kin mo tong. Adda ka no pa'y matagas na anak ko. Yung kayon to sarong karan ije balay da. Nohang kayo nga busy tapno makasigurado kayo. Alawan, bisitaak to ni uncle mo numalpas dar aramito. Adangon, tatang. Lay, sa dino tinagapam si Kaluwe. Magsapabot ti panagawin mo. Sa dino tinagturo ka may tinabi nakainom ka. Kaya nakarugrugit pa'y takawis mo. Di ka matan umay ti arak. Agsasaro naman ti salsalod. Suda malakay. Tagay sa lang mahinang kalaban. Dito lang. Tinaginuman may tatang. Sa dino adita. Basta dita tatang. Nagturin kang agmotor. Kasama mo manakainom ka. Delikado tag motor. Nukasta nakainom ka. Kasanom nung aksidente ka. Kat awan ti makakita kang ka. Tangamin tatang kat. Negatibo tada ti panunot yun. Think positive ka ti, tatang. Naibusin ti agas ko. Pasapol agumatang ka anak ko. Sapay manulangan ti kwarta na bati nga impawit ni Sonya tatang. Anya, inggatang mo man siguro ay iti arak nga ininumyo ka nagitigang kayim mo. Kita anak ko. Saan apang bisyo ti kwarta nga ipawpawit ni ading mo. Panunutom ko mamutirikat di adim iti atayaw. Sagpaminsan lang matatang. Anya sagpaminsan, katunggal ang pawit ni ading mo. Inuman ti pagdiritswam. Ala, umatang ako ni tagas yung itamat lang. Tamnawanan ta doa sa uyo. Gatas, kanong vitamins ko ngay, naibusan. Agas lang tigatag tatang. Numano a piraso ti umanayan tinabate a kwarta. Iso tigatangag. Anusan nyo manen agud-gudwain Anya! Di mo ba't impakaam mo nga umay kagayam insyang ading ka? Kimutong kamamanon manong.
Manula abulan asaan ta nagkita. Hey, way nga raw. Saan kan samot amang mangan? Mangmangan kami, mat. Iso na lang takurang ti vitamin at ibagay. Insardeng kumutlaang ti panaggatas ko. Apay manong, insardeng ka din ni Sonya ti agpawit iti kwarta. Ada mo ti pawpawit na. Ngumdakdak ka ti mapapaniti biso ni Louie. Anya? Kinapudro na haling ko. Agtip-tipidak mutlaang iti agas ko. Imbes amay sa tablet, tumarag iti may nga aldaw. Kagudwala agad. Ne, apay ngay manong. Wen tawanin ading ko. Arak ti papanan ti kwarta. Tsak makasarita ni Sonya. Tay bagak kumaking kuha na ti mapaspasamak. Ay sus, saan mabalin ti kasta manong? Masapol a kumpletwom ti agas mo. Saan mabalin a magudgudwa ti agas mo? Sige, tay gatangan ka payla iti agas mo. At dapay mo't basit anabati iti kwarta. At ka diti number ni kasinsin mo asonyakan ka. Josie, anak ko. Adamat nanang, apay aya. Ludan na mga rod tawaga. Anya ti ibagayo kanya na aya nanang. Babiit laang. Kitaam tiladawan ni uncle mo at imyong. Hala, kay motong matmanan. Wen, takurang, ti ipapaunag na. Kunak man nagpawpawit ni Insan Sonya iti kwarta ka ni Manong na. Wen, adda ipawpaw iti kasinsin mo. Ngam saan mo't nga igatang ni Louie iti agas kan gatas. Ta iti bisyo na mo't ti pangigasgastusan na. Ay, wen, nakita nga nag-iinom da kadagi jay gagayam na iti sentro. Kan nakitak matlang nga kabarbaro jay piyesa ti motor na. Oh, makitam dayta. Saysayangan na lang ti kwarta nga irigrigatan ti kapsat na. No jak pa'y sinarungkaran ni uncle mo. Jak maamuan ti kasjay akasasaad na. Hello? Sino daytoy? Siyak daytoy, Sonya ka anakan. Antiin siyang? Wen, imawag ka, tanapatag ti ibagakan ka. Ay sus, makapadanag kayo matanti. Anyat ibagayo. Kastoy nga ben, balasang ko. Nagpasyarak iti ayan nyo itay. Kat nakitak ti kasasaad ni tatang mo. Ha? Anyat napasamak kini tatang anti. Mano abulan laeng asaan ko anakita. Kat kimutong kidin. Anya? Kurang siguro ti kanan na. Saan laeng adayta? Tip-tipiden kano ni manong mo ti agas na. Good-good-waan na kanumot. Isenti kasinsin mo Josie tiladawan ni tatang yo. Tapno makitam ka anakan. Agbambanugak ngagtrab-trabaho dito eh. Ngam kas tagayam ter aramidan ni manong. Di na amot yung tungpal iti saritaan, anti. Anya jay ko nam Sonya? Agresign ka? Kapilitan Ay na, sayang mo't. Sapay kayat ni boss ti performance mo. Awan ngamin mga sikaso kan tatang. Ni Manong mo ngay. Awan nam namaag iti daya akabsat ko, friend. Napatpatag ti bisyo na ngam ni tatang. Anya? Day tatipod no, friend. Imawag ni auntie, kat motor kan bisyo kano ni manong ko ti papapanan ti kwarta nga ipawpawit ko, para kumakan tatang. Ay una yun. Nagpuskol mo tiro pa day takabsat mon? Isugayam adi na kaya't makasaritak ni tatang. Mabutang siguro no agipulong ni tatang kanya. Ngam, nag-resign ka? Pangalam nga iti pagpaagas ni tatang mo, friend. Umdas mat siguro ti urnong ko, friend. Aglako aklaangan iti kumkumpur mi iti lugar mi. At least, mabantayak ni tatang. Ay, sa bagay. Awan mo't lang peace of mind mo no kasta. Amangan no saan ka pa makafocus iti trabaho. Iso sige Sige ti makaam mo, friend. Naibusan ti bagas Louie, anak ko. Gumatang kamay ko, ma. Awan ti kwartak tatang. No piyesa ti motor ka na arak.
Okay lang, kang ka nga oray ikastosam. Gam na basap-sapol ta dito'y balay. Awan apulaos. Ipanam ngamin itimpaw iti ading mo. Amuyo mat nga awan ti trabaho tatang. Kan maysa, di yu biro ka ng ti kwarta nga inpawit ni Sonya. Tay di pa'y napalabas alawas ana ibos. Di kan tumay ngamin agsapol kahit iti trabaho. No kahit yu timbangan, mapan kayo umutang yung store. Di kan sumanao. Ngala, hingga ipalista tinaga ni Sonya. Tamabayadan to, no da ipawit na. Di namot ngamin ang sungsungbatan di awag ko. Sikalat ako man ate mapaan. Nimbag kang kaa. Tadda motor mo nga aramatam. Sayang ti krudo tatang. Pagpag na inyulatan. Ni, Uncle Timyong, papanan niyo? Mapanak umutang iti bagas. Dita store Diyosay kanakan. Uy, katno adayo ti story ito, Uncle. O ngaminan maisaang. Niluwe kumamatan atin apan, tadamat ti motor na. Sayang ka no ti krudo. Masayangan iti krudo, ngamsaan nga masyan kada kayo nga magmag na. Mabanug kayo. Amo na nga darik-rik na anyo. Narigat ka sarsarito diya kasinsin mo ka anakan. Talaga sa bali mo't ti ugali na. Sige, sumrak kayo pa lang itabalay. Mangan kayo ita. Aglutluto ni nanang iti pangaldawan. Ikan kayo matlang iti bagas yu tapno saan kayo nga mabanog nga mapan ija istoran. Ay na, nakababainan ka anakan. Agyaman aklaunay Sa dino tinangiba unam kan tatang Manong Louie. Sonya, di mo matimpakpaka mo nga agawid kagayam ita. Sa anak ko mga agawid, ngam napilitan na tanadamag ko ti kalukwan nga aramidam. Sa dino tinangiba unam kan tatang kunak. Kwa, napanimutang iti bagas. Isupay laang ti binaon mo. Kat amom anak kapudpudot. Di ka mabutang no adadakas ang mapasamak kan kuha na iti dalan? Kasano kat di mo sungbatan ti awag ko. No inpawit mo kumadagos ti kwarta, idi nagtiksakin ka ide. Di saan ko maamabanog ni tata. Ay na, Manong aya. Di ka maasyan kan tatang. Urayam lang ni tatang Sonya. Agpasintro kami kadagiti gagayim ko ita. Bisyo manan? Arak kan babae manan? Di bali ata singgilak pa ilahan Sonya. Awan agungag. Sonya, ay na, naimbag man ta nagawid ka anak ko. Una yan, tikas na alangayo, tatang. Nagkutong kayo matan. Baragsakan na klaunay, tanagawid ka anak ko. Ay, nakailiw ka una yan. Kailiw kayo matan, tatang. Pang-aasim, tati ka ko man nagtrabaho, itadayo anak ko. Di kay madanagan, tatang. Agnegosyo aklaangan dito lugar tayo. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Saan matgayam ang mapagtalkan day taluwi? Tapno damad lang mangbagbagakan manong mo. Tanay, awanan. Dagiti biso na matantin into na rin na. No sana ti biso na ti papananti kwarta nga ipaw-pawit mo. Igatang na iti piyesa ti motor na. Di kay madanagan, tatang. Saan akon nga umadayo? Sa dino tinagapam kasinsin Sonya? Napanak gimatang iti agas ni tatang kasinsin. Ay na naimbagla ang tanag-awit ka. Saanan nga kakaasin ni Uncle Timyong? Agyaman unay kadagiti na itultulong yu kan tatang idi awanak insan. Awan anyaman na dadya kasinsin? Awan sa baling agtitinulong nohan nga datayo matlaang nga kakabagyan. Dakkel ti utang ko ana imbag anakam kada kayo kasinsin. Lipat mo dayjay. Ay, anya nga yan ti planom tagta. Agsubli ka ijay Manila. Saanin kasinsin? Agnegosyo aklaangan dito lugar tayo. Tapno mabantayak ni tatang. Ay, may mayat pay Naulaw mat nga minandya kabsat mo. Bisyo tin into na rin na. Hanan sa nga mo tararamidan nan.
Awan lang arudan ti maitultulong mo dito balay. Agawid ka pa'y anabartak, manong. Apay, natipan panakal mo kanyak si Sonya, ha? Awan ti ipanpanakal ko, manong. Oo, nagtrabaho ka lang dyan Manila. Kunamlan asino ka matan. Ay, aguli makan, manong. Maturog ka kitin. Alag dagit na ba nung pumanawak dito abala? Masurunak law na iti panagrupropam. Di ka agsaw itikas na, manong. Tauray sinay sayang mo ti kwarta nga impaw-paw iko. Uray no pinagbisyong ti kwarta para kumakin tatang. Uray no saan ka nagtungpal iti tulagan tang aywanam ni tatang. Awan apulos tinangag mo kanyak. Lala, unin! Sigantos to. Katsyak di kang mali. Day takat ti jak kayat kang kamanong. Di mo amo ti pakorektar. Di ka ba nanagan? Alagaw nagiti gamit ko. Tagna nagiti kalapaw na di tatapuldo. Makatawan tinapalabas. Sipon pimanaw ni Manong mo dito'y balay anak. Kumusta nga tanti kasasaan la? Limabas ti motor na iti paraangan tayo itatang. Nalabit nga inuman manen ti papanan na. Di batan maumay ti arak na di akabsat mo. Diyak kayatan tag sa utatang. Dakasakto manen kankwanan no adi ibaga. Di na kayat ngaben nga klunan ti bigdot na. Di na pa'y kayat ti mabagbagaan tatang. Awan nangag na kanyak, idi sinaysayang na ti kwarta nagrigrigatak apara kumakada kayo. Ngam no agsasao, kasla siyak pa'y tinakabasol kankwana. Bareng agnagam to anak ko. Sapay la kuma, takas tangag payso, tatang. Nay, apaya magmag na ka, luwe. Sa dinaw, tinagapwam. Iten, di kayong kontensyang. Itaman pa'y asaan ka anak ka motor. Invite ko ni ti utang ko ti motor konti. Anya? Dito ti pudnon ti. Ay, narigat at talaga ti maaddaan iti bisyo ka anakan. Ay, nailaw anak ante. Ngamawanan ti naramita. Tayin utang ko batin ti motor ko. Agbalbaliw kan ka anakan. Husto nga minan ti bisyo. Tulungam kit din ni ading mo. Nawan trabaho, asikaswam ni tatangyo. Tapno makapagtrabaho ni ading mo. Saan na nante? Santa ka sa pulan di balay. Kan ad-adajak ka sa pulan ida. Si kakit dimot ka anakan. Amom ka di ano umay ni ading mo dito'y balay. Gat kanayon na asaludsudan, no imimay ka dito'y balay. Tanabayag kanumot asaan ka nagaw-awid ijay balayo. Isuan na patag ka iti pamilyam, luwe. Makalawasan, adak nakikita limbabas ni Manong mo anak ko. Wan nga rod tatang. Wan no, nag-out of town da kadagiti gagayam na. Tatang, Sonya, Tatang. Ni Manong Luwin sa matagtuk-tuk-tuk tatang. Inkalukatan ti daw anak ko. Kasla marigrigatan ti kapsat mo. Tatang! Mabit lang, Manong! Umayan! Diyan kong malusan ti sakit si tiyan ko. Ito rin ako may hospital ading ko. Ala, apa yan? Amay ko. Mabit lang, Manong. Tamang kita ak iti pagluganan tama pa ni hospital. Ala, mapadgan anak ko. Sa sumurutak mo ti hospital. Anyangiti ko na ti doktor tatang. Jakam mo anak. Kasarsar itapay lang ni ading mo ti doktor mo. Ang mga nanyamutin ti sakit ko tatang. Ikararag tayo Asapay ko tasan anak aro ti sakit mo. Naalam siguro dayta iti kabibisom anak ko. Di mo ngamin amo ti mabagbagaan. Ni, aday tanti ading mo. Sonya, anyat ko na ti doktor. Naalam day ta iti nalabas sa panagin inom mo iti arak, Manong. Ken, magasanak ka di pa ading ko.
ganam na maamaagasan ka. No isardeng mo ti arak. Ngam no natangkan lata ti unom. Amangan no agtin nagdayta a kanser. Saan? Diyak pa kaya timatayatin ko. Diyak kaya timadani ti kanser. No kasta nga rod, agbalbaliw kan. Tatang, at titikwar tayo. Paggatang iti agas yun. Oh. Ha? Nangalaam iti kwartam luwe. Tangdan ko nag-dispatcher jayili tatang. Nag-applyak kas dispatcher. Kat naawatak mo tadagos. Ay na. Nagsaya atay nanak ko. Addan trabaho. Huwag nga rin tatang. Agyaman karon Adda igatang ko iti agas ko. Ay, itit kuntukin ni Sonia. Ta iso ti mangigatang iti da ito. Naimbag man manong. Nasapa ka nagawid ita. Huwag nating. Tapno makainanaak. Tamasapa man iti trabaho no bigat. No kasta, adnan trabaho? Huwag nating. Kat ikarik. Siyak mo't ti makaamoy ti agas ni tatang. Bumawi akita ating ko. Sayang, tagiting kagatang ko iti arak. Masayang anak, tunggal malagip ko. Sorry ating ko. Naimpang ko itawan kay iskan na ti kwarta nagbanugam. Dandaniak pa'y naaddan iti sakit. Naimbag ata, naagapan adagos. Ay na, agyaman na. Nakaamiris ka matlaangan, manong. Liklikam dagiti banag ang makaita iti sakit wano sa gubanit kan ka. Tano di kan to makakunail gapo iti sakit mo. Dapdap paamto tinakaro ala dingit mo. Ala gagayam di tan tinagpatinggaan dayta apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Mas inumot aya day ta, tuk-tuk-tuk. Nakasapsapa. Maturo pa'y lada tao. Umayan! Ni, sikamot gayam, Shirley. Unay mo tasapa mo nga malatiw. Nagbayag ka mga nilukat iti dawan, Marcia. Ada ka dararamidam? Awan mo't kaririing kuntupay. Katanyat gagaram. Tanaka umay ka. Ay, sumra ka pa'y Nagyaman nak, Marcia. Agpabpabirok namin di amo kiti babaunan. Di mo, ada kadwa mo na babaunan iti dakil abalay a pagpapaayam. Saan nga iti ti pagpaayam no bilang laeng? Iti ayan ti bakit kan lakay anaganak ti gayam ti amo. Iti matla ka bangi-bang nga ili. O anya, kayat mo? Ay, kasanungay nga ta. Sapay sa anak na irwam nga agpaay kas babaunan. Kabaalam dayta. Awan mo't sa bala pag serbya mi jay. Daytay labakit kan lakay. Ilutwam kan ilabaam laeng. Sa bagay, nalakalaang mo't kiti at aglaba kan agluto. Nalangarod, tay bagak kadagiti amok. Ket kasano? Sumurot kan tungarod kan yakon, tay tulod da kay balay a pagtrabahwam. Ket uwan na, Shirley. Kabailam maya ti agkatulong ka di ka pa'y makalaba dito'y balay, Marcia. Kabailak to ano adakon ijay nanang. Nay, agsingsingput ka nga ron ijay Aggagagit ka. Di mo ipakat ijay ti ugalim dito'y. Ano nga ugalim ngay bagbagayo mo't ayan nanang. Di kinasadot mo Adaya mo't agkatulong asadot. Gumagutak ton ananang. Tapno mairwamak nga katulong. Bagalaak mo't lang iti experience. Dahito'y ka diti balay pagpaayak kas babaunan. Nagdakkel mo gayam. Wen, adda ije ka na dati anak da alalaki. Iso atay bakit kan lakay laang tikad kadwam, kan pagserbyam ditoy. Di kagda nagtanasingput dagi ije nga agasawa.
Dahito, tagbali na silid mo, balasang ko, Wow! Nagpintas mo na Bineng. At tapay aircon na. Kwarto tayo anak mi daytoy. Ngam puta saan mo't nga agaw-awed. Ipausar mi pailakan ka. Kinunak ngamin iti anak ko saan mi akasapulan ti babaunan. Takabaalan mi paimot ka ni Tata Ma Carlos nagtrabaho. Ngam ipilit na mutlata. Binaybayaan min atay so matagbaya diti sweldom. Anya ngay dagiti maaramid dito'y balayaw na Bineng. Kasla awan mo ti matrabaho dito'y. Nagadungag paiso ti alikamin niyaw ngam na urnos mo't akitaan. Agluto ka naglabalaeng, Marsha. No may papan mo't iti makan, saan kami ang napili iti makan iti asawak? Mayat nga rod, ano kasta nana? Sige nga rod balasang ko. Yurnos mo dagita gargarot mo. Sikat makam mo dito yan Aginan akapailaan. Tauray no bigat ka namang ruging agtrabaho. Sige man nga rod nana, tanay. Makaturturugak mo ton. Nawatiwat nga minti biyahe, tanagadayo mo dito'y lugar yaw nana. Nagadumot tayo tilinuto, Marsha. Kital-talo tayo laang maamangan. Kaya't ko nga minto'y spam ken bacon, tata. Iso nga inluto kun Kanda kita daduma, linaon ti ref, inluto ko ta dandangidan ag-expire. Kasla tayo mo tagpapasken na niti kinaado tilinutong Marsha. Di kayag danag ka dinana. No diyo kabailan nga ibusahin kabailak. So sana masayang da kita. Mapisinak namin una yan. So sigurado maibus amin dayta.